Mayam bukurumzari impact TV ki manung hutna miyang tabiri punung po aham tatram oksari loin nangasi akon khana jagadro topic asi civil services as a career magi option mayam sings da masigi challenges and opportunities mayam ni aduga loin na hiram asida khana na ba ekoi ngasi studio number 2 da lengsin tuna lebisi one of the very important guests ni manipur gi ihana han ba IS officer fangraba RK Falguni ni hariba yamna sakna ba yamna akogi magul leiraba masung akogi yam tanglaba misa asi ekoi ngasi manung hutna da yaubiduna Manipur Praja Manda civil service Matau Karamna Kadagi, my Pakadagi, Habinet Singba, idea, knowledge, Mayama Punagi Tanzado Lozage, Aduga, RK Farguli, not only as first IS officer from Manipur, Oibadanatana, Akugi, Northeastern Council Secretary, so Aduga Joint Secretary, Ministry of Petroleum Government of India, Aduga Hosea Chairman Rajiv Gandhi Institute of Management, Shillongni, was Abu Hamda Taram Oxley, and welcome to Manukutna. Aduga, extreme writer, Levisnam Yam Hanakanaba, former registrar, Mosung environmentalist. Dr. R. Kiranjan, Manipur University, Oza Sutram Oxley, and welcome to Manukutna. Oza, Tasinamak, over the past few years, Manipur civil services ki web siam sound lakpo ure. Hozik Manipur Public Service Commissioner, Lowgi Parikas, the online, the application, ya have given from the more than 14,000 all over India, the gi applied to the Manipur gi, Oiriba, Akugi, Hariba civil services. Mun kibe ekoi dam aso effect am lakpe northeastern state amasung atopa state sing di mai magi state sing dugi oina tong nari habo ofum pholai adu hojita phangbo pawm gi matungina Manipur Public Service Commission gi akogi secretary Syamdan Punyana thokpo order amagi matungina mamang segi December 18 da MPS na thokiba IT2 akogi thabak kaugani na kaugibido ngasi cancel tawge ofum laikre mamsu Manipur sarkar na su Manipur Public Service ki 1965 की रूल से अमेंड तो गुने आपकी वफम लाए अदुना दी मणिपुर सु सिविल सर्विसेज की इंपॉर्टेंट याम साउंड लाए ओजागी में तमदा 1971 दा थागा 1972 दो खाइदो पकान दो ओजानी इहाना फाउ के बदो मतम दु दी तसिना है कांदा सिविल सर्विस ओली खुद थेक प यारम गनी अमसुं वखलोन द लेबदो फाउ खजितंग उरम गदो माले अदु ngasi di ऐसे profession natraga masigi career amoina yamna sauna apamba malak nandana masigi web ama manipur su sauna lak pawre aham tada ozada khangjening se oza matam da matau kram na ozana ISC matau kram na pamba dagi manipur da madugi knowledge sam walam godabu sumale matam da di adu matau kram na ozana kamaina pambaga kamaina haiba ISC phangakhi ISC khogi all India gi adui matam da su Manipur da di yamna di khangna ba issue amani adu oirabasu adui matam da di akoi gi kari hairuni satra sing si mapanda laik tambasi yamna minimal oirame hujik ta ni khitang population khande eng bi akoina University Delhi da tamingai da adui matam da 1965 da ne chasabase 65 da 1965 ta ina 70 bhau ina MA loi bhau si akoi chhatra mari mangarom da ne ba aina MA loi rakpa tu di kitang hingalame adu huji compare to bi huji lei ri 1000 da lei re ba so naturally demand di adum automatically hingalakani chahi kudingi aduga akoi gi matam da na problem am leram bana career option si leram de ba Ujikti private sector ki issue yam no employment opportunity ama leiram ni na diversion si yam lei re ba akoi matam da di either engineer natraga doctor natraga civil servant si the never stream leiram ise aduna akoi di hanadi ko hona ramani na kari hairuni mayam jina sumahan mayam jina SIS officer IS officer aisi ai advantage amana personally hai tare pabungna Assam da police thabak toramani na kari hairuni exposure se koi ta kitang hana lakadra lakba personal experience da yanam da aina deputy commissioner sida police ki officer amne salute lo sida aina koi pabung da ai baba da hangya ba kari gino man salute to risibo ena police officer already childhood ki fancy da di police officer yan chawba mi leiram de khalam de aba adugumba adudagi khoi kenona ahanna madi civil service ni ICS officer ni adugi inspiration do adudagi no hogi bani adagi sida su Manipur da lak mayam na sum SIS officer ai sum taba khotpa adudagi naturally
IS officers oiningdana adagi environment su Delhi University ki environment de dum khangim dunga aduini hojikti matam yam khenare hojikna matam yamna hojik naharon singsi I civil servant they are attractive oidre paisa ki income high already I for example I am the phangiba satra singi salary si hojik average lowest koi makoi na phangi si opening da lakh amaga makhai ne ama koi IS officer koi phangi tolo bhangu ho de lupa lising taret makhai ne ama 1972 da aduna khara kari haini matam gi matung ina su kitang change lakpa mi population yama poram ya dugi attraction ojana ya make sing takpire ngasai gi police officer matam da kari dam ta atopa civil services ki officer da salam ko libram rom di matam du childhood fancy da police officers na kwadi saw have gi impression ma wakhalon ma ka loiner ga lakhi bindina maduna inspiration ma pi re na di takpi gi plus Delhi University gi exposure duna su matam du da akhoi gi manipur gi miyamna yamna kan khangna bu odresu oja gi advantage haibitare aduna marum kan da madu sang ado ozagi choice of selection akogi optional subject se kamana choice sauki aduga prepare to bada yamna walk bida yeah very good question I am very happy kargino the masidi college dagi hauna career options si leiriba college su yam pui aina tamjarak pasi Hindu college ai du nei one of the top colleges in India khande yeng view akhoi gi batch to the akhoi IS 72 dagi Vinod Rai khangbi rangani CAG Subarao koi RBI gi governor oramba adugumba matra koi college dagi ai class dagi satra ahum ni khan reng bio koi English dagi honors lawrak pasi dagi koi ahum ne aba IS pangi aduna college gi environment da su yam pure ade akhoi gi leramba senior singsu na su makhoi na khoi da kari haini example ama hoina adagi discussion tawbadasu forum keno tawbadasu dialogue tawbadasu subject khanbadasu adum makhoi ga dum le akhoi gi disadvantage amana akhoi angang naharon singsi adaman mapan da chalakanda akhoi gi bad habit am le akhoi si akhoi manung da nation na dum mapan ga mi tinabasi kitang reluctant oi ai motadi this is the biggest drawback because if you want to succeed you are competing in an all India examination highway examination si chumnegi examination natte aba adu orabadi mapan gi satra sing mapan gi makhoi ge tina khona laga adu gi advantage lo batai ba lyric life kano the not in black and white highbody relationship kamaina establishment tawdoino makhoi ga si kamaina wari sanamina doino kamaina kano tawdoino adugi do cultivate obodu adugi habit ama necessary ne aba because civil servant is very clear Union Public Service Commission is very clear they are not looking for intellectuals natadi Einstein gumba mi mayam dana loina mag scientist or loina civil servant oiram do ne aba natte aba that is not necessary you require an above average intelligence but what is important is human relationship aduna aina satra kuding lakpasi du function kuding ointe makoi da hire ni manipur gi satra satri mayam lai disu ibungo na koi yum thadora life se na koi manung damu lesson na dum leino aba mayang ab tinana ba hono only then you can learn something and you can succeed probably that made a lot of difference in my life aja mai sing tambi ngasagi mayam ga pullaga akogi interaction henba adage group discussion da amasung interview ni sing da su yamna ki da boldness mu lakpi kosa amasung additional knowledge mayam amaka aduna koi within a small coterie da lerega di akogi develop to go mind mayam to backward mayam khak le habi aja mai sing ta aja matang da mu khangjeng si manipur da akogi civil services ki kano si masing si yang wat padu su even manipur sarkar da ngasi bawda pai ri sing si chief secretary ga si labu fodan hantak ta akogi maiti masam da oire hana gi akogi lamkunga ma mizoram da gi amai tawdana ayamba hujik department sigi commissioner mayam gumba mayam si ben akoi outside tagi ngaktang lei budong tawe akogi missing si wat po oin tawe adubu masi tasengna mo maram si matamda akogi class 12 pu doiragadi lai pu kharagadi doctor engineer na saramba stereotype tugi pot se kitang hongpu male hujik lai film sadi in the new era sadi akoi na hujik number of
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯕꯦꯛ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯝꯈ꯭ꯌꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯨꯝ ꯖꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦ ꯐꯦꯁꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯔ ꯇꯝꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯐꯦꯁꯟꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯂꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯏꯟ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯣꯔ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯠ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯦ ꯐ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯥꯛꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯝꯈꯥ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯗꯦ ꯍꯦꯞ ꯑꯦ ꯒꯨꯗ ꯆꯥꯟꯁ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯏꯋꯥꯠ ꯋꯥꯠꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯖꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯇꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯦꯀꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯞ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗ ꯍꯣꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯄꯨꯕꯤꯅꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯇ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯅꯦꯁꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ? ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭ ꯇꯦꯁ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 12th ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯔꯛꯏꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯊꯤꯔꯛꯇꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯔꯤꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯔꯤꯁꯤꯅ whether the candidate is capable of judging a situation. He or she may be exposed to any situation. Suppose ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯆꯠ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯇꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯉꯛꯏꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯇꯦꯜ ꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪꯅ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ sida hole ama taugrabadi if you make a hole where will you come out on earth is round as you know sida hole am already where will you come out now see this is a hypothetical question aigi intelligence therak panatteba aigi intelligence du ibudu dum igreba aduna school he pass tawbadagi mana satra sina decide tawtare ai karamba subject learningi ai civil service thani nadi mind to make up tawtare roughly BA da science loramaga MA da arts loba sata ju kotole combination do adugi selection do adu tawtare aduna school he loibadagi mind to make up toraga di mangwanda kitang kana gadra ina ai khalli yam ngai tasena mo civil services संगे नत्रगा मसी पास तौगे नत्रगा ओइगेना खलगदी तसेंगना हाई स्कूल लाइफ नत्रगा स्कूलिंग लाइफ से हेक लोइम मतमदगी मागी मेंटल प्रिपेयर्डनेस तो होग्रदी तसेंगना मक हाइब सिविल सर्विसेस थाबा नत्रगा पास मतमदा मदुन यामना हेल्पफुल ओइ अमसुंग अचौब ngaklo ओइ हेबो वखलोल कोगी मणिपुगी यान हानवा आईएस ऑफिसर कोइ ओजा आरके फाल्गुनी मेक सिंग थंबी मतंग सोय ब्रेक मनुज के ब्रेक के मतुंग तो कोइ तुना जरके इंपैक्ट टीवी गी मनु हुटना मियंग तादुना लेबियु मानो नुंतगी चारिबा मरु मरांग यावबा चिंजाक सिंग सियंग मसिन हक्चांगी पांगल अमदि लिवर सोहन बतनतना पुक नाबा एसिडिटी चाब तुमदबन चिंबा क्या नारकलिया इमाना पिरक हक्चांग ngakthoknaba hidak leirisidi lipse namanaba singa nungtigi party sanga chadrabadi sukya magyadabra adumna khangdra male masina puk naba thinbagi awaba thohanba yai
लिपसर नुतिगी चाबना एसिडिटी चाब तुमदबा खोंग हाबा यादबा फली अदुगा चाकसु लामले लिभरबु फरबदी पुन्सिसु सुपरहिट ओइरे ब्रेक के मतुंग मैम अमुक तराम ऑक्सरी अखोन ngasi खनजरिब मनपुर की टॉपिक असी सिविल सर्विस एस ए कैरियर ऑप्शन है मतंग से अखोगी गेस्ट यामना वेरी वेरी इंपोर्टेंट गेस्ट दी मनपुर की इहान हनबा आईएएस ऑफिसर आर के फाल्गुनी ओजानी ओजादगी अखोदी ngasi सी याम तांगना फंगजबनिना खंगनिंगबनि हेमनिना ओजादना ngasi खरा हेना लाक्सरगे वरबुबेदे ओजा अखोइना मुग लाक्सनिंग सी आईएएस परीक्षाम द प्रीलिम मेन इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट काइन खाइदोगा इट्स अराउंड 1 year मुकी मतम लौरिबसकी बिहाइंड द मागी कनोसी स्क्रीन द लेबा वखलोन सी कॉन्सेप्ट से करी first stage preliminary si di numerical do yamak nambak ID me si Screen out. kari hani there is a fancy all India fancy what have you done I have appeared for the IAS exams see I'm a fanciful statement now so they मैं आम खुदी मक्सी मसी आम हाइनिंग है भाई IAS थारू रे ऐसे but that अदुगुबन नंबर सी यामना मल्टीप्लाई टू द गवर्नमेंट हायर that is not necessary अदुना preliminary अमा तौरे let us at least first stage to the याद को एक कनो थिंग से लोग ठोक से अब the husk होगाम खिसी let us remove the next stage the मखोई की sectoral knowledge लेरिबा subject to the domain knowledge तो आइडी आइना science तम जरूर दी physics हायरो chemistry हायरो history हायरो अदु domain knowledge उ लेबर लेतबरा बा अदु थी मैंने second सिना at the same time मखोई ना पामी सिना a bureaucrat at the highest level country do oidori sidi man manage tawdori si atop ne ba scientist manage torakani doctor scholar maintain torakani mayam si ki balance si ma overall decision lo bai mamang da masi khangadra will he be able to assimilate it and take the correct decision aduna aina science stream changa masu but science की नतना आई आर्ट्स की एप्रिशिएट तोब ngamba तायबा अदुना जनरल सब्जेक्ट सी बैलेंस तोरपय वाने फाइनल इंटरव्यू की टू दी पर्सनालिटी आइना ngasai एग्जांपल पीजे की बतो कनो की इंटेलिजेंस की नत्रेबा दुदी प्रेजेंस ऑफ माइंड वारी ताबी रंबा या सुभाष चंद्र बोस की आईसीएस की मास इंटरव्यू चंगबदा इंटरव्यू थोंग हेक क्रॉस तोबदा मासे तुई एना हाइबने बा अद इंटरव्यू मेंबर में आम दु फम तो देदा मासी तुदना इंटरव्यू बोर्ड निको हाई से मैं ममांगदा प्रेजेंस ऑफ माइंड लेबा मीगी दी माना हौगलगा माय कोट टू फजने फुंदो काथोगा माना है सर आई हैव फॉलन इन गुड कंपनी सी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड ए गुड सिविल सर्वेंट अदुगी नेक द प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रीट स्मार्ट टी हाइनिंग दे स्ट्रीट स्मार्ट आईडी मीटर होना करी हाई दो नो आई खंगजदरे खरा हाई बसिंग बजु हाई बनते खरा रिस्पांस तो सिचुएशन की मतुंग अदु की बैलेंस हाई बदो इंटरव्यू तो हंगपय वांग अंड द 3 स्टेजेस से असी गिने ओजा खोइ सुम ताजबदा खोगी मणिपुर की थाबसी मरोइना मैते मिसा सिंगसी एगोगी लास्ट की पर्सनालिटी टेस्ट कनोसी इंटरव्यू सिंगसा यामबा खितंग टफ ओइ हेना हाइबी वखलोन अमसु खोने सुम ताजे मसी तसिंगनमक करिगिनो नत्रगा तसिंगनमक लेतबरा अइना से हाइग्रे अइना ngasai हाइजगिबदुनी ओ ngasai हे कॉलेज की केनो द इंटरेक्शन से फॉर एग्जांपल सुलखंदी व्यू अइना आईएएस फंगेना कंप्लेसेंट ओइ बनते है अइना ओइदो अइजे केन ऑल इंडिया की ऑफिसर अम ओइनिंगबदी सेक्रेटरी एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल ओइनिंगबदी अइगी ओपिनियन जे मीना रिस्पेक्ट दोने अब अदु ओइगे हारबदी आई मस्ट मैच इक्वल वन थिंग इज वेरी सर्टेन अब ख्वाइदगी लुबदी absolute 100% self confidence is necessary madu leitradi very difficult दंगला जो जम तंग समलक सनिंग से अखोगी बुजिंग मणिपुर दे लेबा खोई छात्र सिंग से तसिंगमक लाइरबा छात्र अखोगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯔꯤꯠꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯒ ꯁꯤꯇꯤꯗꯒ ꯂꯩꯗꯅ ꯇꯝꯕꯗꯤ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛꯇꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯗ ꯅꯤꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯋꯥꯔꯅꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯗ ꯁꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤ ꯕꯥꯎꯐꯔꯥꯗꯒ ꯂꯩꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯝꯃꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯗꯣꯔꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇꯨ ꯑꯥꯎꯠ ꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯝꯕꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯝꯈꯥ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯤꯡꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯝ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯇꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ Yes. ꯇꯧꯕꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯇꯨ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ I entirely agree. I entirely agree. ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦ why should I go and spend money outside? ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯗꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯗ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯇꯣꯄꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ 10 ꯑꯋꯥꯔꯁ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯏ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏ? No, no, it's a very good question because you have asked a very relevant question. I'm fazana hange. Extensive or intensive or high say. It has to be both. Extensive or intensive to basic facts is very necessary. Like fundamentals to A, B, C, high basic karino, the masi khandra diaba. Cat, dog, and a chapadu adu kana deaba. Aduna high any subject do fazana khangaudradi it will not help. Aduna aigi motadi aina high ni khara general balance systematic oibatai. Pung tara method ki matung do rai high jabangam de pung tara padoira nipan padoira kaigno da mi kharadi Mari the pie, Karan and Ahum pie, and they break Torkanda. Some totally, what is important is regular, intensive as well as extensive. Sigi balance to Magi Kanoda Dum Pujare. ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯏꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯞꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯈꯕꯔꯒꯨꯝꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯒꯨꯝꯕ ꯖꯔꯅꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯕꯁꯤꯅ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯅ help tꯧꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯗ help ꯇꯧꯕ? Pudi general knowledge kari adudi very important because extensive knowledge kari hangdoi no to khangde aba aduga akhoi thainegi hanegi paper du pao paganu paroi adu to khot padudi akhoi college gi examination na subject wena oirakpa yai but it is not regular because question settings issue yamna spread out tawbanina kanana kari tawdoino ado makoina reference to yamna vast oibanina kan adugi rigidity leite the khwaidagi important oibadi aina khanbada masagi basic general subjects se marks masidani mana maximize tawdoris general knowledge pabadudi adudi general knowledge ki paper do compulsory gumba do adudada kana rakpai wani अखोई मतम ददी आम कहना रहे हुजी का मखोई हुजी तौरिसीगा अखोई मतम ददी जनरल नॉलेज जनरल इंग्लिश अदु लेर में इंग्लिश की दी कंट्रोवर्सी सु खंगा मया अदुगा इंग्लिश सब्जेक्ट का नहीं अदुगा ख्वाइदगी इंपॉर्टेंट ओइरि बना हुजी ती खंगी रे लैंग्वेज अमा इंट्रोड्यूस तौरम बदो अदुगी सु कंट्रोवर्सी आम लेगी बनी अदु सु तौदरसु अखोई दी इंग्लिश तो खितंग effective writing adu khara pai expression oi ti essay amasu yaure aduna effective expression adu yam kanarakani mo general knowledge absolutely necessary
ऑफिसर अमो वरेगा बेसिक फैक्ट खंग बताया अवेयरनेस है तो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू अदु खंग भी नेसेसरी ओजा मखा तारम खंजनिंगसी अखोगी मंगासाइसो हाइबिगे मतमदा डॉक्टर इंजीनियर अदुगा अखोगी सिविल सर्विसेस सि नतना अपता लेते तवदबु सिविल सर्विसेस द पिरम अटेंशन मदुदा थादरंबा अखोगी कंसंट्रेशन एफर्ट मैम दु तसिन हागदी मतमदुदि याम नेमी ओजा होइना मतमदु एक्सपोजर लेखिबा अमसुंग एनवायरनमेंट की खुदोंग जाबा अमसुंग पामजबा इंस्पिरेशन मैम दुना तसिन मो ओजा माइ पाखिबदा असुगो मतेंग ओइकी अदुबु हजिक चेंज लाइ मणिपुर मणिपुर सोसाइटी डॉक्टर इंजीनियर ngakta हाइबगी कल्चर अमखती नोमो नोमोगी ममी सामदबदों तोरे अदुबु हजिक से कोनी याम पामदरे पोसी ममा पा सिंगसिना डॉक्टर के इंजीनियर गा ता दम सिगी स्टीरियोटाइप से खोंगनबगी ममा पास द करी दकार नॉट ओनली सिविल सर्विसेस के वफम द नतना हजिक फिल्म मैम खो लेरे करियर ऑप्शन से लाइन से तमादम खक लेखरे अदुबु अखोगी इसा सिंग द इशू सिंग द नतगा तुंगी हौरइबा महिरोइसिंगसिदा मागी करियर ऑप्शन से पिक द पीवनिना डोमेन से याम पिकपनिना मागी लंबी से पिक्सन बनिना हौजि मदर फादर स्पेशली गार्जियंस ना लौद रोल से कताइ होदा मरु ओइने हौजिकसु सुम जनरली अखोइना मणिपुर की पेरेंट्स सिंगसिना लौरिबा रोल से अयामबना सिविल सर्विस लोम दा टारगेट तौते मैम थेंगना बिरंगोने मॉर्निंग दा ममा सु मपा सु ट्यूशन सेंटर सिंग द लोइन थायो करिगिनो हारगा अयेंग ट्रिपल एआई पास तौनबा इंजीनियर तमनबा अदुम लेदी हुजिकसु अदो अंगांग दुना इंजीनियर दु तमुरो थोला कांदा माना सिविल सर्विस की अवेयरनेस वेर कांदा दे इंजीनियर तोकथोगा थाबा कुकथोंग अमसु यावरे डॉक्टर सिंगसु यावरे अदना मसी पेरेंट्स सिंगना डायरेक्शन पीबे मुहूर्ता लेट दी स्टूडेंट्स माई मसा मसु सिंगदुना अवेयरनेस सु अमखक अवेयरनेस अमखक पीरगा करियर ऑप्शन दुदी मोइबु तहनबा फै होय करियर ऑप्शन दुदा अयाम मतमदा अखोइगी पेरेंट्स सिंगना येंगिसे मोइ थोलगा मणिपुर दा थबक फंगदरा हाइबा यामना लिमिटेड ओइबा कैनोमदा दुम कन्फाइन तौलै होय करिगिनो अखोइना मणिपुर दा कन्फाइन तौलै दोरिसे why we are not able to go outside absolutely correct asigi kainoma vision amasu akhoi leiba sangbra inkale adu bane sai samkhan takpiri dumaina mayam friend circle mayam du unadana totnadana and up to date information lawragadi hujik yam leire ko akhoi gi manipur university se hairoraga yam nauriba university ne adu sidai tawkiba pass to angang sing USA da karida thabuk tawba yam leire ba sumaina होय मसिंगदी वाली अदो सिगी अवेयरनेस मपान द लेग्रिबा अखोय स्टे थोकिबा अखोय छात्र सिंग मपान द सर्विस तौरिसिंग दो मोय द थोलक मतमदा अखोय लमसिद लेरिबा छात्र सिंग सिद सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस अदो अवेयरनेस पिबिरगदी फ्यूचर द लाकद स्टूडेंट सिंग सिचु मोयगी मतुंग इनगदरायना इन फील तवे अदो मसिगी अवोन बसि थुनो पोरपगी तंगाई फदबा मा अखोय स्टेट सिद होजिक लेय ओजा मेक सिंग तापिंग अखोगी मसी अवोन बमा याम थुनो पोपoi तंगाई फदबम लei hare ओजा अरोय बोयना तसिनमति याम खंजनिंग मुनि अरोय बोयना खंजनिंग से हजिति एवरी सब्जेक्ट एवरी प्रोफेशनल खुदिमा आईएएस परीक्षा थाबा यार हेबा पोसिमा याम क्लियर कटि मतमदा अखोगी आर्ट्स की छात्र न ngakta अखोगी सिविल सर्विसेस था nei गाइना अखोगी न ताजरमे अदै खरा लेगा मु अखोगी साइंस की कनु खैसिना मु याम स्कोरिंग होइना मु याम पास तौर है मथंग द मु एमबीए मु पास कन मु तो खोले आईआईटी मयाम पास तो खोले एवरी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल एवरी सॉर्ट ऑफ अखोगी सब्जेक्ट खुदिमक की लाको खुदिमक अखोगी सिविल सर्विसेस से लोइना परीक्षा से पास तौरे अरुय बोइना पामजरिब से ngasagi above average fruit leregadi civil services try to boy it's a question of not intelligence wanate it's a question of magi leiribagi act to bungamba akogi magi intelligence karimba film da leiba habtuni hojik is parikha thanigo singja ojana khwaidagi hana akogi compact oiba yamna reasonable oiba tentak tawba yamna phajaba akogi advice amtang piba targadi kari oina pivini very difficult आई मोतदी कोई आरके रंजन ना हाइवदो यामना इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स दी सिक्योरिटी रोम दे यंगम बनी इंजीनियर मोरदी डॉक्टर मोरदी सिक्योरिटी जॉब इज एश्योर्ड सिविल सर्वेंट इज ए गैम्बल फंगबा याय फंगदबा याय अदुना छात्र दुना माना डिसाइड तौबदो आई मोतदी आई एंटायरली एग्री माना डिसाइड तौजब तारे इंजीनियर डॉक्टर ओइसन नो प्रॉब्लम अखोई प्रॉब्लम दना अखोइना कंप्लेन तौरिसिना आर्ट छात्रना लिटरेचर द खंदे इंग्यू आइना इंडिया मनुंग द हाईएस्ट फंगिम 100
84 out of 200 I got in English literature. Oithoktra waneba kenu examination da marking kene. Whereas egi batch Subarao hari ba topper dor RBI ki governor or hoi IIT Kharagpur ki topper ne. Mane India ki top. Science stream da subject ohum da 200 out of 200 ma de ohum da num phangdo ya ba. Akhoi na phangge phangab da 74 ain highest phangjari to 80% higher. The science ka arts ka it is very unfair. But finally, I entirely agree. Satra na science tamurasu doctor orurasu MB orurasu. Man decide tauta hai. Disqualification na te aba. In fact, it is a better safety net. Ada akhoi rongi di satra satri sing si di science yam phamane. Navakishore is chief secretary. He is my younger brother. He came in 84. Masu science ki ni. Science ki oire basu no disqualification. Arts ki oire du ya adu satra dal oim pure. Aigi advice ti be very clear. Punsida kari oininge to na ibong natragai me manang na decide tautare. ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯑꯥꯔꯠꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯠꯂꯣꯏꯖꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯄꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯝꯍꯜꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯔꯛ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯍꯧꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯝꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯇꯝꯁꯜꯂꯨꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯗꯤꯛꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆꯠꯍꯜꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ career adom sarhalagadi tasingno mai pakpa ngamgani aduna be clear on what you would like to do habagi ozagi yam asengba akogi tentak tobo compact of statement siga loinena ngasi manung hunagi thorom asigi loisenabgi tanja lawjage loinena ngasi manung hunagi thorom asida mapung phan biriba manipurgi ahanba IS officer RK Falguni ozabusu amusung khoi oza RK Ranjan former registrar Manipur University amusung noted environmentalist anibo amukan thagaso phungdoksari loinena miyeng tabiba punamuktagi kanyanaba yathangise